Ini semua majering pengantar acara atau galasan sampun kepicaring pesikian tidiang. Ide dane sarang sami miwah angga penureksa sani dahat uang yang tidiang. Sani mangke tidiang pinaka pemawas ke pertama saking sekecumpu medue pemanah kadi asapun iki. Yeni iraga presiden mulih jagi mulai hang gendah melukat sani becik punika ide dani punika pasti ke raga perlu dana utawi bisnis. Sani makin krama sani rauh melukat punika nenten je krama balik ke mantan nanging boleh krama luar bali sani rauh ring genah punika ide dani sareng sami rikala iraga jagi mulai hang genah melukat sani becik pasti ka iraga presiden nyaga kerasikan genah suci punika. Ide dane sareng sami ring genah suci melukat punika iraga pasti ka perlu toilet sane resik, ruang ganti sane becik, mewah loker sane aman untuk nyaga barang sane ke bawah untuk krama sane jagi melukat punika. Wawah inti yang malih ide dani melukat puniki yening nenten wenten dana ring diju iraga boleh presiden nyaga kerasikan genah suci punika. Ring dana puniki ide dani raga presiden ngirangin iuran utawi peturunan untuk krama adat lokal. Puniki sane ke bawah antuk krama ring krama antuk krama. Ige kuanta asa punika sani presiden aturan tidiang galah wali tidiang majeng ring pengantar acara suksema. Inge kantor mantar galah napi ke mantar sepanjang gawawahid. Inge sampun. Makin galah katurang majaring seket tungkas. Mangdane presiden ngaturang babausan. Galah nyane 3 menit inge durus. Inge suksema untuk galah sani kepicaring sekian tidiang. Ide dani sarang sami sani wangi yang tidiang. Pemekas dani penureksa sani dahat wangi yang tidiang. Nugra yang tidiang lepasin saha nampenin penampin sekecumpu iwabu sani mengpai ketan ring bantang wicara melukat bisnis ngeningang kayun. Tidiang mau pewicara pertama saking tungkas nenten setinut pisan yening melukat punika ke dado sang bisnis. Napi mawinan kadiasa punika riantukan yening melukat punika ke dado sang bisnis. Iraga ke dado sang genah melukat punika wantah genah sani sida kaangin oleh sang sani madue jinah ke mantan. Sapuna piantuk rama sani nenten madue jinah taler melukat punika presiden menados genah sani kecil sani kicalang fungsin sujate nyane riantukan tamiu punika maya tamiu punika campah yening tami punika rauh ke genah melukat punika pasti ke tami punika wantah me-selfie ke mantan upload di story nenten je melukat langsung nika sampun iraga kicalang fungsin sujate nyane saking genah melukat punika inggih kadiasa punika sani presiden aturang tidiang galah wali yang tidiang. Inggih kantor mantar galah wonten sepanjang gawawahid saking seket tungkas. Inggih makin galah katurang majaring sekecumpu galah nyane teler majaring pemawas sene keping kalih galah 3 menit inggih durus. Inggih suksema to galah sane sampun kupaica ring sikian titian. Sane mangkin titian jagi naur napi-napi sane sampun ketakian oleh ide dane seke tungkas. Dane wau metakian yening melukat punika kedadosang bisnis presiden icalang rasa pangyubakti iraga majeng rek ide sang yang widiwasa utawi kesucian genah melukat punika. Miwah yening genah melukat punika kedadosang bisnis utawi kanan ekonomi. Sane presiden ngangge genah melukat punika wantah sane medue jinah kemanten. Cicang medue solusi ring layanane sane mangkin napi sane presiden kaangge iraga sareng sami nyaga miwah ngelestariang genah melukat punika yening iraga nenten medue dana utawi jinah. Bisnis punika presiden membuat jinah utawi akeh sane presiden muntungan iraga sareng sami. Yening iraga nenten medue jinah punika iraga nenten dados presiden nyaga keresikan miwah napi-napi sane sampun kausa ase oleh kerama sami utawi tamiu sane sampun presiden rauh. Yening solusi antuk yening
melukat punika kedadosan bisnis sira sane presiden rauh punika sane medue Cina kemantan puniki iraga sareng sami patut nugilang rasa segile selulun sabayang take iraga patut nyidekang Cina sane presiden ke buatang majeng ring krama lokal dadosnya deh krama lokal punika presiden muatang Cina sane malih akide yening kebandingan ring tamiu sane rauh cantos ke ring dura negara yening dane mausang endek tamiu punika presiden musa genah melukat iraga sareng sami iraga sane medue genah puniki iraga sane medue uger sira sane presiden rauh patut presiden nginutin uger iraga sareng sami riantukan jagat makin ke baos aor tanpa wates utawi sane ke baos era globalisasi ring jagat sekali makin iraga tendados nenten nyingakin kahanan kahuripan sane modern napi sane keperluan ring ab jagat modern punika wantah pinih membuat Cina iraga dados merluang Cina punika wantah nenten ja presiden ngirangin kesucian pura utawi genah melukat punika Inggih galah nyaris sampun telas makin aturang galah majeng ring sebut ketiga sakatungkas makin kapainca galah 3 menit taler ngawit makin terus Inggih suksuma tugala sari sampun kapawicara ing sikian titiang makapawicara kaping kalih ring seke tungkas negasa direktang jakti tungkas sering bantang wicara utawi bantang wiwada raidane mangke napi mawina kadiasa punika iwau idedane sekecumpu maosan inde penglukatan utawi dana utawi biaya bisnis ring penglukatan punika rauh ring krama Bali utawi krama sane madue genah penglukatan punika tegasan titiang nenten sami genah penglukatan ring Bali nika dananya sami ke polihan oleh krama Bali nyane contohnya ring Tirta Empul punika pasti ke pengelola utawi sira sane sampun ngelola penglukatan punika sane memboleh dana utawi dana punika ring kewentenan bisnis ring penglukatan selanjutnya ide dane sekecumbu mitaken napi ring hije iraga genahang Cina ditatkala iraga melestarian genah penglukatan. Nggih, ide sareng sami mawit saking Undang-Undang Nomor 11 Warsa kalih Talidasa ide pelestarian cagar budaya kewentenan bisnis ring Bali punika ide penglukatan utawi ring niki nyinayang ide penglukatan punika ide cagar budaya utaminya ring Tirta Empul iraga dados krama Bali sepatutnya nyaga cagar budaya sane wenten ring Bali kewentenan bisnis puniki patutnya ngawinang cagar budaya ring Bali puniki contohnya ring Tirta Empul punika lentah manut saking ring seselah Nusa Bali Dopkon ring wangsa kalih tali 3 nyinayang tamiu dura negara sane nakel ring genah penglukatan ring Tirta Empul ninggaling mis ring genah penglukatan punika beuki nyinayang puniki nyinayang kewentenan bisnis ring penglukatan ngawinang ical kewentenan kelestarian budaya ring Bali kadiasa punika atur niati galah walian titiang suksema inggih kantun metergalah wonten sine pacang ngawawahin saking sekatungkas nenten inggih makin galah katur majang sekecumpu galah nyanyi 3 menit majang ring pemawasan kaping 3 inggih galah katur durus Inggih suksema tugala sari sampun kepecer investigan titiang pinatu pemawas kaping 3 saking sekecumpu titiang kenang indek ring mases kadi mangkin membuat melukat jagi jengi langit ring dijeragane boleh seselahan tamiu sane rauh punika wantah mesepakatan utawi berbentuk kemanten suksema kantor metergalah wonten sine pacang ngawawahin durus saking sekecumpu inggih suksema galah sana sampun ke bicara sekian titiang sane mangkin titiang jagi mausan inde
Tamiu-tamiu sane presiden ngutang mis utawi lulu sane wenten rik genah melukat punika. Iraga sareng sami dados krama Bali medue uger-uger. Yening para tamiu-tamiu punika nenten nginutin uger-uger iraga sareng sami. Iraga dados presiden melapor majeng rik hukum. Iraga dados ngambil pikobat punika kedadosan pikobat sane dicalang resta utawi sane liana. Puniki wantah boya jeung ngicalang kesucian miwah ketresnaan pura nanging ngelimbahkan pariwisata Bali dados ajak jantos ke dure negara. Yening sampun presiden iraga medue cina sane akeh. Iraga dados medue ugar-ugar sane pineh katong. Para tamiu-tamiu sane presiden ngutang mis punika dados ke penjahin, dados ke tuntut punika. Ring up jagat sekali mangke napi-napi sane iraga sareng sami medue katong sane presiden akeh. Riantukan majeng ring media sosial. Sane mangke akeh sane presiden viral punika. Jadi turis-turis punika mau buat utawi miss musa ngasih genah pura iraga dados ngalaporan punika majeng rek pihak baru wajib suksema. Inggih kantor wenten gala wenten sane macang wolin saking sekecumpu sampun nggih makin gala majang ring seketungkas kantor gala 3 menit inggih dirusan. Inggih suksma untuk galah sani sampun kepijer ring sikian Titiang pinaka pewicara keping 3 saking seketungkas pacang mawali nepasing. Munggueng sani kewedar oleh pewicara ragane saking seketung jumpu iwamu. Titiang tetap ajak miwah kukuh nenten satinut ring penampen ragane. Riantukan melukat punika yening kedadian bisnis riantukan ragane mausang yening melukat punika kedadian bisnis wantah parilaksana sane patut antok mau pulang genah antok ngelestarian genah melukat yening mekesami kaukur antok profit punapi kelanturan melukat sekadi silih tunggil budaya Bali. Idedani sekecumpu yening melukat pinaka bisnis krama Bali sane nenten ngelah jinah dados melukat niki ngawenang melukat nenten kejangkep oleh sami para jadane. Kelanturin melukat sani kedadosan bisnis ngawinayang usak suksma melukat sani sejati. Suksma melukat sani sejati inggih punika nyucian angga miwah diri. Sakewanten yening melukat puniki kedadosen bisnis para jadane sani mepikobat tuah jele sekadi para jadane sani melukat antuk pansos keman dados masih melukat nike wantah musa genah sani melukat inggih antuk asa punika sani presiden aturang titiang genah waliang titiang majeng ling panginter acara inggih suksma. Inggih kantor wenten gala majaring seketungkas wonten sapacang wawahin nenten. Inggih sana mangkin galah katurang majaring sekecumpu pacang aturang pamicutet bebaosan galah nyane wantah 2 menit inggih diurusan. Inggih suksema atau galah sane sampun kepajar ring sikiang titiang sane mangkin titiang jadi nyu tetang napi-napi sane sampun ke baos iraga sareng sami. Ring up jagat sekali mangkin utawi sane kabaos era globalisasi akeh-akeh sane presiden membuat presiden ngangge jinah punika. Yening genah melukat punika nenten membuat jinah dados ke iraga ngelestarian genah punika. Nabi sane presiden keanggil. Solusi majeng ring sikiang titiang inggih punika iraga sareng sami patut ngebedain tarif majeng ring tamiu dure negara miwah krama lokal punika dados solusi yening krama lokal punika nenten sami presiden melukat dados krama sane presiden melukat krama lokal krama Bali sane presiden melukat kegratisan majeng ring prebieu riantukan punika genah soang-soang
yening tamiu dulu negara patut kebang berbeda sane kelintang akeh uniki wantah sane presiden dados jinah keangge ngelestarian miwah ngerajegang pariwisata Iraga Reng Bali. Yening pariwisata punika nenten membuat jinah pariwisata punika presiden Pacang Ijan. Riantukan alit-alit Gen Z majeng ring abjagat sekali mangkin akeh sane napi-napi tipis gitu modelnya napi-napi Cina napi-napi modern napi-napi sane sampun kebaktayang ring warse kalih tali 26 puniki presiden merevolusi perekonomian ring Bali miwah ngajegang Inggih napi-napi sane sampun iraga medun. Inggih suksema untuk galah sane sampun kepacar yang sekian titiang suksema. Inggih senang makin katurang majeng ring seketungkas pacang ngaturang pamicutet bebaosan galanya nih 2 menit. Inggih terusan. Inggih suksema untuk galah sane kepicar ring sekian titiang sane bangke titiang jaginya tentang baos titiang yening dane mausang perbaya punika keanggen antok ngelestari yang genah melukat punika tur di warga lokal punika kegratisin talar wenten lantas warga turis sane rawan ke akede napi kenenten keresikang genah melukat punika inggih ka desa punika sane aturang titiang wenten kebawahin saking sekan titiang Inggih, sane mangke titiang jagi kopi sane sampun kebawasan oleh semeton titiang. Inggih, titiang yang tetep setinem ring bantang wicara utawi bantang wadar ayane makin napi moin kadasa punika. Iwau dane mausang idik napi sane kaanget ngelestariang genah melukat punika yani neten-neten prabeyer. Inggih, sane sampun kebawasan titiang iwau. Cagar budaya nika wis sampun wenten sane dasar antuk undang-undang. Punika patut pemerintah punika patut nyake miwah kelestarian cagar budaya punika ini punika pengelukatan contohnya ring Tirta Empul inggih kadasa punika inggih titiang dados negesi melukat sane kedados bisnis wantah mincalang suksma melukat sane sejati inggih atau kadasa punika titiang sareng tiga tetap nenten setino tering mosi puniki inggih punika melukat bisnis ngeningan kayun inggih kadasa punika suksema Inggih matur sama majaring sakecumpu miwah seketungkas kira tepuk tangan dulu.